musi vhadzulapo vha ngei kha rangiwa vha dziedzien ḽa tshivhalo tsha nṱha tsha milandu ya u tshipa u hombokiwa ha dzigoloi na u pyashwa ha dzinḓu tshiṱitshi tsha mapholisa tshapo a tshi na mudagasi hu uri na fhaḽa Ngomane vhubvaḓuvha ha KwaZulu-Natal naho ho vha hu si na maḓi tsha ṅwaha woṱhe. Vhadzulapo vha kha rangiwa vhane vha khou kwamea kha itshi tshiimo vho ṱahisa vhuḓipfo havho ngei tshiṱitshini tsha mapholisa. A lady was turned away from the police station because they don't have electricity. I think maybe the problem is one from the people of finance. They know what's happening. This take advantage because they know that there won't be any backup from the police. Huna vhathu vha paḓo zwigidi zwa rathi vho vhulawaho, vha paḓo zwigidi zwa 10 vho tshipiwaho, ngeno vha paḓo zwigidi zwiṱanu na maḓana maṋa vho pamboswaho nḓilani miṅwedzi miraru ya u thoma ṅwaha. We have car hijacking with gunpoint, and also the crime that is mushrooming now is house breakings, and also they use firearms, illegal firearms, and also we have pavement robberies. Vhulanguli ha mapholisa hona zwe vha ita u imedzana na iyi khaedu. We have made available additional generators. Currently, we have 3 generators so that we can alternate those generators, because once you use a generator for 24/7, it gets burnt out. The top 30 most crime stations, we are giving them an immediate budget to use as a station. And I think we've put R1 million, 100 million rand for those stations. Others have 4 million, others have 5, others have 10. Masheleni o bviswaho a ita tshanduko zwi tshi kwamana na nḓila ine zwiṱitshi zwa mapholisa zwa tshimbidzwa ngayo.